Kaj bo dobrega za kosilo? Nekaj za prste oblizniti. Špinača. Pi, kaj? Špinača. Ne boš rekel, da še nisi nikoli slišal za... Seveda sem slišal za špinačo. Bučman, to je hrana za vegetarijance. No vidiš, a kakaduduji niste vegetarijanci? Niti slučajno. Mi smo slaščičarjanci, bombonjanci in čokoladjanci. In zato komaj čakam, da odrastem. In se odselim 100.000 kilometrov stran od vseh ljudi, ker bom lahko jedel tisto, kar mi prija. A ja? S čim se boš pa prehranjeval tam strašno deret stran? Ja, ti mi boš 3-krat na dan prišel skuhat pravzaprav. In to ne špinače. Dobra zamisel, kaj ne? A se ti zdi, a kaj? Seveda, taka za proslaviti s pesmico in plesom. Ste za to, otroci? Ja!